Aitana eta Paula, Twin Melody zer modu zaudeten, eskak? Oso ondo, bai, ondo, baina pizka nerviosa. Baina beti, baina uno. Ze guapa etorri zareten gaur, bestetan beti galtzekin eta gaur soinekoa. Bai, Amy Winehouse. A ber, bezala. Amy Winehouse. Zea bestia? Rehab. Rehab, wow, eta gustora abestiarekin. Bueno, hasieran, hola, baina guain hobeto, bai. Oso ondo, bueno, Twin Melody beti gurasoekin etorri dira, beti Monika eta Aitatxo hor daude. Baina gaur beste bi fitxaje ekarri dituztu. A ber, bozera mailea, etorri. Izeba eta bengo izue. Eneko, etorri gurekin, gaur. Etorri denak, nola ez? Kaixo, Eneko, eman bostekoa, zer moduz? Ondo. Twin Melody lehengusinak. Bai. Zer moduz abesten dute? Ondo. Zer esango duzuzuk, ezta? Baina entzun dituzu abesten? Bai. Bai. Eta zer pentsatzen duzu? Hemendik aurrera ez dakit abeslariak izango direla eta irabaziko dutela. Ez dakit. Bueno, hortxe dago seinalea, begira, zeuen txanda da neskak. Hemen gaude gu zuen zai, baina ni lagunduko zaituzet. Guazen ba. Txalo bat, venga! Nola ez? Bueno, neskak. Kontrolauta, Kontrolatuta, bale? Venga. Gero arte, agur! Atea zabatu da eta ni sentitzen dut bestetan baino gutxi gona hori urdurik. Ni baina hirugarren aldia da, hirugarrena. Dauket preokupazio bat darrun, zeba lehenengo aldia da antzatzen dugula eta azten dugula batea eta igual gaino bat eratzen zait edo igual zera ikatzen zait edo... A ber, imaginau, eski, bai baina... Twin Melody. Aurreko saioan, hilak tente jarri zen izkiguten, Adelen abesti batekin, Alesek esan zizueten, pixkat askatzea eta falta zen dutela, eta ez dira gehiago mugitu, gehiago adirazi behar bada ez da. Gaurkoan aukera paregabea daukazue, Amy Winehouseen abesti bat, Rehab, eta horrekin askatzeko eta nahiko aitzaki badaukazue. Biak ala biak, Adele eta Amy Winehouse abeslari bikainak. Bai. Hori erantzukizuna ere bada, haien neurren egitzea. Berra egiten deun. Beldurri gabe. Eta beti ez da irripartxu, eta lasa itxura batean. Bale. Itxura batean. Epaiak ere galdetuko diogu, ez dizuet galdetuko zer egin beharko luketen ongi egiteko, ez? Galdetuko dizuet zer egin behar ez duten gaizki egiteko. Galdera zailagoa data. Hombre, Amy Winehouse badakizu ezer dan, ez? Azkenengo soularen dama, ez? Defendatzi ez da erreza kantu hori, eta orduan bai biharko duzuen pixkat konzentrazioa eta esan gurea, ez? Zan nahi hori. Bai. Bikiak izateak nik uste ematen diela plus bat, ez? Hor bada zeo zer sortzen dena. Lehenengo kolpean, begi kolpean, ja esaten duzu, joder, binezka hauek, ez? Erki ba, presta dute. Twin Melody, hauxe badaukazuen hortatik onena emateko momentua. Zorte hon. Astera doazela neskak, ea ba. Hola. Txu. Trying to make me go to rehab, but I said no. Yes, I've been blocked, but when I come back, you know. That I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, trying to make me go to rehab, but I won't go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause it's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hideaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They're trying to make me go to rehab, but I said no. Yes, I've been blocked, but when I come back, you know that I ain't got the time. Monika, irribarre hori badakin unikan ateratzen du. Atera duten zure neskatxuak, But I won't go. The man said, why
koreografiaren beldur zeuden, baina klabatzen ari dira koreografia ez da. I'm gonna lose my baby. So I always keep a battle near. You said I just think you're the best. Oh, kiss me, yeah, baby, and go rest. They're trying to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. Huh. Less money, less checks, not addicted to stress. Since wake up thinking I'm on the finish to one step. Turn back, and realize what you got. Was blurring out of my system, that's how I detox. Oh, when will heal stop? You're still locked in the butt. My flow so down, my face is numb, maybe I don't feel now. Where is the therapist? I'm out of control. They're trying to change me, but they won't change me. Oh, no, no, oh, it's not just my pride. It's just till these tears have dried. They're trying to make me go to rehab, but I said no, no, no. Woo!